April ni somni paruk sang ni le somni panga inrin ni ania Presbyterian kohhran Dawrpui Pastor Bial Inkhawmpui voi zana Dawrpui kohhranin an thleng meka voina hian Bial Inkhawmpui Centenary lomni pui berni in ruainen Bial chung kohhran hoten an lom dona tuna hian zingdar sari ania noilama khwan Dawrpui Bial pavalaiten ruayen buat sai mup to kan chuk veang ai khai so lo zi mup to mai e lama hian ei pudai lo te ho te kan pavalai ho voksa ni hin chan kap hey thau deuh te pawh ni awm e bela a then an sila an teng to hi tuk chuan tur hey no chuang suak ko mai bok so department lam he lam chu pasruai te lam chan ani mo so lam Dawrpui Bial Presbyterian Centenary kan lom na tura hian hei Dawrpui kohhrana Dawrpui kohhranin kan thlenga chumiata na nge ni alom na kal zela chuan voina hian ruai the tumania chuan a fatu te pawh hi Dawrpui chawina hma la lovin saron le zarpot le ar te chuti chuan a hu hoa rong bol ania in a ei le in a menu bi ka hi chuanin bosa voksa kha amein berania chuan ke pali nei ei thei lo tan hian arsa le sangha buat sai ani boka chu kan han bei sei dana chuan palai te le apui pa te atanga kan han chu dana chuan mi sang khat vel ei turangin voina hian roi the ami ei turang ha in buat sai khan tuna hian ma kan lam ek ani chuan engangin nge kohhran mi pui te nan huta engza nge lo e ang te chu kan se hau lo maro chu thei pa topin tui te ang bera siam tumin tuna hian kanin buat sai me kan ye hey an chu chum na hi heng te chu video danga Christmas le kum thar video te kan soi tham to chu wa zot kan soi tu to lawang te chu chum na ani tok mai ni hello ma hian bongsa mi nga po fresh pa le mai tu kin chu he ka hian in hei pute po sa channa ni thale me a boksan chan zo tre pa ku van te pe chu nei tlem to hle me a khi chan alo ye nei to lo ni khi puchuam ten alo en dikani kan soi tong kharin Dawrpui Pastor Bial Centenary Pastor Bial Inkhawmpui voi zana a Centenary ania wang chuan Bial puap ania chum thil hi ei tukin fatua thoksuak te po Dawrpui Biala kohhran sang Dawrpui zarkot saron le Assam Rifles kohhran atang te in pavalai ho fatu turin thoksuak ania ai pasang apa thingpui sen hang ngai le to hei pu ne a saron lam pu ne chu tam takin in shuat karing
kan tilang chiang deuh teng punhei in khel lam tui mi chuanin in hredeuh furang ki lama hian ki Dorothi pa po chemte va nei that mel ve a ni hi zarkot lam pudai lo hi cho chum thiam a lar ania ma se hi tu kin chu cho chum na lawa a tel lo tat vok salama om tat mai hello ma hian ka u sikula kalo mai lo lom ni chin khan mi dang e mote kalo ti mai adung lama tangin ka hua ani hi ei kan pastor apa hi kan pastor ina ronom to thina chatuan ram min pan san dore wen chal lian ngura papa ani nghe kai zar kot lampol chau thon yang hei lam hei changkha te ai aba changkha risel ani hi changkha shim kha risel pialama hemi bi ga hi a risel tomato te tuian chuang to a dal chum han na tur ni chu tui tham don mange kai he INPR department lampo kuma suaya fatu dal department a oma kuma ma te oi chum da ga hi chuanin akan hui de rum chi la malom thina tun rum chu a hang a thai la man om vet thai le a sa lo la man om vet tat mai ai hi sama huma te sanga department lam al finga te ku chan lam te UDN hi atui ani mo sanga tui check atui yang hi pani ani Soma dar som pakhata hian bial chung kohhran thang atangin mi za in Centenary daran hodona chumi nuwa upa professor Silal Kima zarkotin Centenary monument ahonganga chumi nuwa chuan upa mal soma saron vengin Centenary exhibition ahong zui vele ngal don bo ani Centenary dar vuak hi Dawrpui bial tu pasor eflal hingthangan ma shuayanga pilal hingthangi sailo some rifles kohhranin nung arondol don thum Centenary dar votu zinga hian emile hlui ularin liana nupui kumsami pingak liani Dawrpui chu a upa bera in Centenary dar votu zinga hian chief minister hlui pulal than hola zarkot emile hlui pu ar dotin ayale ubol hranga Dawrpui ve te po antel ani Centenary dar vuak zova upa professor Silal Kima zarkotin Centenary monument ahong le don ani monument hi pathian Dawrpui nan bonge upa mal soma saron vengin Centenary exhibition ahong zui vele ngal boka zarkot kohhran biakin dar masaber truck wheel rim ani hi zarkot kohhran typewriter masaber ani vethum hi zarkot kohhran Petromax hi Dawrpui bial lovong to tu pastor ten nia reverend thanga reverend sai ai thanga reverend than siama reverend siro nginga reverend arlian buanga
Reverend Dr. Lal Chuan Liana, Reverend Arlal Than Moya, Reverend Kelal Zuala, Reverend Larin Moya, Reverend Challian Ngura, Reverend H. Zaloma, Reverend Mang Chuan Silo, Reverend Rual Kuma, Reverend Vanal Chunga, Reverend R. Vanal Ngaka, Reverend C. Zoram Moya, Reverend Arlal Chang Liana, Le Tuna Bial Tuni Mek, Reverend F. Lalping Thanga, Te Anni. Heng hi naupang Sunday School Inkhawmpui in ilna loman an kap an san thin tun ma an lo ran thin te ni lom a heng hi bulletin hlui le kohhran chanchin eng amo thil hlui te ni a hei hi bial kohhran me che typewriter thin ani heng te po hi bial chung lekha bu hlui le bulletin le thil hlui sang te ni heng te hi minute bu sang te an ni hei ve thung hi pilai cha ni kohhran me che hruai tu masa bu fai tham lama po sul lo su to tu pilai cha ni hret reng na thil te ani hloma hei a bible te tin a thalak te po oma hei e yakut ziak ni tura kan ngaya hei po hi pilai cha ni hi kohhran me che hruai tu masa ni in tun ma chuan pahnih chau te anin khom thin chuti chung chuan thei topin an ti tang thin ani tin pilai cha ni hi upa lerin liana MLA te po lo ni to upa lerin liana nu Dawrpui ani hei hi sacrament buat saina man ruwa tun ma an man thin te ani ve thunga hei hi Dawrpui biak in hlui tuna an lahum hal an le en kol that mendas chapel hi ani tin hei hi Dawrpui bial tu pastor masaber pastor thanga kutziak te ani exhibition a hianin thalak hlui hlu tak le man ro hlui hlu tak te an pho lang hloma avai chon kan ti lang kim vek man lo ani chonu lam tlai lam ania hei ruai ndo chan hloma he ruai sa po atui mel hlom khop mai hei veng sang kohhran sang bial chum kohhran sanga pavalai ei siam thiam tak tenan siam ania atui tur po ani tin chodo na hi hei lama te po hianin oma mun sanga chodo na oma chodo piang kha so nung Centenary hall a son chung lama son an lut zela so lama son choina hun buat sai ania Bial Inkhawmpui Centenary ani angin ei counter sanga nu ho nu valai te duty te po hi bial chung kohhran sang Dawrpui saron zarkot le Assam Rifles kohhran atanga duty te an ni hloma choina hun hall chung lam chu tren khat choi lai dilan du lo te po om the ni wangin camera nen chuan kan lut lowang Dawrpui biala hian kohhran pali Dawrpui saron zarkot le Assam Rifles kohhran te anom meka Bial Inkhawmpui Centenary lomna tan hian Bial committee in Bial chung kohhran tin budget tur arua mana Dawrpui saron le zarkot kohhran in cheng nuai thum le sing thum theu le Assam Rifles kohhran in cheng sing khat avain Centenary lomna atan hian cheng nuai som ruaman ania heiba ka hian Bial kohhran meichia le Bial pawalai ten cheng sing khat ve an tho ve bok kum sang kha chakwa somni paruka Dawrpui pastor Bial hi ading thana Bial Inkhawmpui masaber chu hemi kum vek September ni somni panga a vok zone tuna lungleng wan nita a nei ni in Bial chairman masaber chu upalai nuna ani Dawrpui Bial adin tira kohhran omte chu kum sang kha chakwa som pariat adin Dawrpui kohhran kum sang kha chakwa somni pali adin sairang kohhran kum sang khat zakwa panga adin tanril kohhran le sakortui chhun kohhran
kum sang kha zakwa parukadin lungleng kohhran kum sang kha zakwa som panga adin maubok kohhran le ra siveng hlui kohhran kum sang kha zakwa som ni panga adin luangmual kohhran le ropaya bok kohhran hi rei ading lo nia soyani le vokzon tuna lungleng wan ni tate avain kohhran som ania bial tu pastor masaber chu pastor thanga ani Dawrpui bial atang hian bial engemaw zatan lo indang to a soituang khan tuna hian Dawrpui biala kohhran pali anom meka Dawrpui bial en kol tu pastor hi pastor F lalming thanga ania Dawrpui bial atanga bial indang to te hi venglui bial Dawrpui veng thar bial chan mari bial am veng bial le chinga veng bial te anni pastor chutmun Dawrpui kohhran hi kum sang kha zakwa som pariata chung ko som panga oma din ni in tuna chuan chung ko zali som pathum anom to a kohhran member sang kha zariat som thum pali omin hengzinga sang kha zali som riat pali te chu dan zo kim ania Dawrpui kohhran hian kum sang ni som pariat khan kum tluanin an kum zatlin lomna Centenary an lo lom to a Centenary an lom rual hian an biak in thar mi sang ni len na chu an hongbok ani Dawrpui kohhran hian sap upale pubuang aten Mizorama chanchin thra an ron thlen kum zana hriat rengna atan kum sang zakwa som kwa pali January ni som panga khan nursery tanga pol som thleng zirna sikul andina aminga Centenary School Dawrpui Church CSDC voin tun thlengin Mizorama sikul thra pol tak alan ni ve ta zelani Dawrpui biala kohhran ommek zinga a upaber dottu saron veng kohhran hi Dawrpui kohhran atanga indang ni in kum sang zakwa som ruk panga a anin khom hrang trana rambuai nanan chhawa wangin kum sang zakwa som ruk pasaria kohhran puitlinga hlankai ani thung atira biak in nan nei ngal mai lova kum sang zakwa som sari panga a biak in satranin March ni som ni panga sang zakwa som sari pariata biak in tharchu an honga kum sang zakwa som kwa a biak in thar sale in hei hi kum sang ni panga February ni a an hong le a hemin hu hian kum sang ni som pali July ni khata biak in thar satran le in an kohhran in kum som nga atlin kum sang ni som pasaria mi sang khat len na tuna an biak in hi an hong le ta ani saron kohhrana hian chungkwa zali som thum pakhat ommekin kohhran mi zongzong sangkha zakwa som riat pathum an nia hengzinga sangkhat zali som riat pariat te chu dan zo kim an ni Assam Rifles kohhran kum sangkha zakwa som ni pariata mizo sipai anom vetak nuala wangin havildar boy chunga hovin anin khom hrang trana an kem chung munrem changa anin khom mai thin pon lama sub missionary omtele pastor te po in anin khom pui ve thin boka commandant nena in khom na hun andila kem chung lamwal chimlama in pakhat chu man aremti saknuwa biak inata na chein February ni sari sangkhat zakwa som thum pasaria an biak in chu an hongta a indo pui pani na wangin rei takin khom mumal theilovin anom zuya indo pui zo nuwa po anin khom na thin chu man zui zela remchang talova mun rang anin khom zui da zel thova chutia biakin nei lova anom lai chuan heti hun laia borsap LL Peter nena tuna an biakin mun hi ramruak ani awangin an dila borsap chuan alo pe a kum sangka zakwa somli pariat January a borsap in ram ape ka chuan biakin mun turan lai tan ta a havildar zo kai thangan thani lo a tho ba ka mizo sipai dang ten an thakhat lo theu an tho khom mangin an biakin tur hi an sata a contractor pu thanzawa chaltlang asaturin an ruai a November ni somni pali sangka zakwa somnga a an mani pual bik biakin het tur chu Dawrpui bial tu pastor thangan a hongta ani kum sangka zakwa somruka Dawrpui kohhran preaching station a da ni in kum riat velzet preaching station a hian an oma preaching station an ni nuwa hian November ni sangka zakwa somruk pakua a kohhran puitlinga hlankai an lo ni ta ani tuna an biakin mun borsap ina pek hi ramruak ani awanga borsap nena an dil ani thu kan soi to kha chuwang chuan kohhran mi te point kohhran ta liawa an ngai lain
Revenue Department record alan danin kum sangka ko som sari pariata sipai rama rinlu ania an biak in sipai rama rinlu ani ti an riat chuan ko ran mi puite po an ril hai hle nia soi ani nge ani ar ko rana loite hi veng sang sanga om an ni hloma pastor biala po bial sang sanga an lo om kual to thina atira Dawrpui biala anoma heminu hian veng lui bial bungkon bial le khatla biala te anom nuwa kum sang ni som pali atang khan Dawrpui biala bok an om le ta ani zarkot ko ran zarkot le Dawrpui hi tunma tang to in veng sang vc sang thlanmual po nei sang nima se ko ran lama chuan Dawrpui ko rana reitak an loi ho thunga zarkotanin dandon po in Dawrpui ko ran sanga biak in sa zo sa vekin an in dang nge ani kum sang kha ko som ko pani January ninga a an biak in thara chuan an in khom sang chana November ni som ni pariat sang kha ko som ko pania ko ran puitlinga hlan kai an ni Dawrpui changa zarkot in dang tur thla na hla Dawrpui VCP hlui pu sial thanga na phua in then nu te kanin tok leang ti hla phei chu tun thlengin zai pol hlalar ani chho zui ta nge ani zarkot ko thana hian chung kwa zali pakua omin ko ran mi zong zong sangkhat zariat somruk pahni an nia hengzinga sangkhat zanga pali te chu dan zo kim dan chunga ommek an ni bok Dawrpui pastor bial hian durtlanga agape camping center Society for Community Care an nia he mun hi famta Reverend Dr. RK ngak lian anu pui pi zo sangin an ram biga somruk pahni point pahni azaw June ni somni pahni sangkha zakwa somriat pakua a Dawrpui bial nena athlona apek a chuan din ania hemia tanga kum khatna chia June ni somni pahni sangkha zakwa somkwa a som in an satana September ni som sangkha zakwa somkwa pahnia heti hunlaya Dawrpui bial enkol tu pastor kelal zualan a hong ani Dawrpui pastor bial Inkhawmpui voi zana thleng tu Dawrpui ko ran hian biakin thar an lua lu nuwa po an biakin hlui an biakin thar bul maya om kum sang kha zakwa som thuma Reverend El Mendas pumena hova sakchan kum sang kha zakwa som thum pakhat June ni som ni pariata hon chu thiat lovin pumena hing choin Mendas chapel tin thatakin an le enkol zui zela mun rang state pon le rampon atang te thleng poin tlo tu anga hle ani he chapel hian hi Dawrpui biakin hlui Mendas chapel chu ania achung lam kan thlir kual thuakang hi Mendas chapel chung chu nia video content tanga te chipcher zok a kan da to wangin tun tuma chuanin kan hol kual thuakanga ei pulpit le mai cham teng te hi Reverend El Mendas a pumena kutchuak te kha alani Mendas chapela light switch te po hi man laya an mantrin kha alania tunlai chuan hetiang light switch te po hi mu phalo tam tak kanom to ome biakin thar lu chau na khania hi Mendas chapel sira khan biakin thar lam kan thlir le thuakang soitong khan Dawrpui biakin thar hi kum sang ni som pariat Dawrpui ko hranina kumza atlin kuma an honga tuna hianin hemi biakin thar sir Mendas chapel nunglam pangkha pastor quarter omna te le fellowship hall te le biakin chauka te thriatin tuna hianan sathale don me kanakina dule kan thlir thuak don nia hi Dawrpui biakin chung chu ania Dawrpui biakin thar hi kan soitong khan mi sang ni lengtura ruaman ani biakin chunga lu om te hi tu te nge ni
in lo tiril rumai thei hei bialzai polten lan lo en lo kani khi lai bialzai pol din na chaklama bangwar khi kan muem o khi nortola thea hon mai thei ania mi enge mozat thut len theina ani achung le nuaya Dawrpui kohhran biakina hianin hei helai pulpit sira bom te kan mu hi chanchin thadak bom anti khania Dawrpui kohhran biakina hianin hian an vong thatlat ani azia khi kan chiar theim o hei hi Dawrpui Presbyterian kohhran biak in thar mi sang ni lenna gallery lamatanga landana ni nichina kanan soilam thuak kha hei helai hi Dawrpui biak in sir mendas chapel nung khania tuna chuan an thiat vek to a anuai kha fellowship hall ania hei tuna kan mu kan pa chia mi hi committee room ani thina in committee room chung kha pastor quarter ania helama tang hian kongpui lama tang hianin han thiri la hei hi pastor quarter ania tuna chuan sakchat turin an thiat vek to ani hei hi pastor quarter chung an thia tran ni ania kumin January ni som pathum khani kumin January ni som pathum khana thia na an trana ni sina kanan mu achung pastor quarter kha khi an thiat zo deuh thuak to a pastor quarter hoi che hi committee room ani thina hoi le hi fellowship hall hei tuna thirban kan mu hi Dawrpui kohhran fellowship hall kha an thria tak ni china kanan mu tak sir biakin chauka chung khania he thirban hi hei silaya kana numa kan huanga hei hi rambuailaya an ka sipaitena an ka na ni nan soyani tlema chung lam dewa te po hei silai mulu na numa hi a thua mai ni ki achung ki pastor quarter kan ti khania hei committee room kan ti khania hei thirban omna kha committee room omna floor sira hian ania biakin chauka chung ani hei hi biakin thar le hei achung hring nai zo khi mendas chapel khani pastor quarter lam sakhat turan thria ma kha chuan hei mendas chapel chaklama hianin step alo chuk thla thin khania tunai ro chuan hei hi an thia to nu kanin vele thungang mendas chapel khania mendas chapel kum chaka phei khan hei helai hi kan ma ikan bunga step lo chuk thak na khania step te po kha hei lai hek vek ani to a ken mendas chapel sira hianin an lai hek thavek to a athar sakna tur an lai mu pani khu ta noi lama khonin khu ban khur an lai tran oka helam khi chak khi pastor quarter omna thin khani elai hi fellowship hall te pastor quarter te din na khania lai thuk tha to khop mai